Inkinga ye-crime seyihluphe kakhulu, ihluphe abantu bakithi, ihluphe abantu base-South Africa kakhulu. Manje sesenzwa ngama-criminals ukuthi siphele singavisisani namaphoyisa, singavisisani no-government. Manje besicabanga ukuthi asihlanganeni sibheke ukuthi singayisiza njani le ndaba njengama-leaders nje omphakathi. Sabiza ke abasesiphoyiseni, sabiza abase-consulate yase-Zimbabwe, sabiza ama-political leaders. Sathi hayi akuvezweni icebo nje lokusiza indaba lesiphansi kwayo ngoba kubi eJoburg ngakithi. Uqhakathekile ukuthi singalibali ukuthi size la uzoqasha nje ukuthi silungise ukuhlala ekhaya. Manje ukuthi sifike la sibe comfortable senze izinto ezingalunganga. Anginamakhelwana osozivumela siqhubeka kanjalo. Kodwa ke akuvumelanga ukuthi nabo abasivictimize. Manje i-two-sided indaba yakhona, so kumele nje kuhlalweni phansi kulungiswane nje emacala, yiko ke lesihlangene khona la.